Jotono Klumka, Tini Sarik Jung Press Meet Kaimaninke, Narok Simeno, Tini U Exam Subject Dio, Tai Deputy PO ni exam, Jetanoy Tarik Unganitong Mani Je cancel ng Mani, Abo, Tabuk Jung Committee Kata, Abo, Date Rock Je Residue ng Mani, Abo Rock Tiyo, exam Rock Tiyo, Narok no. Briefing kaina ni bagay jeng oro kaima ni ani loge tongo o jini Nores Jamatia bo ke IFS bo jini board ni member dai narok Simon jini Dr. Patosar bo jini board member dai jini bo EO RD bo Dilip Bormon bo jini board ni member तो तिनी main इनके जंग decide kai का immediately exam खाइननी तो जंग tentative date तबुक आंगु director school education बाय बकोक्सा का जंग 14 तारीख venue रोक निबागो इनके चिठी सुइननी नांगन रोक साइमनो school colleges रोक कबांगमा venue 71 venues तोंग मनी इनके aborok ni ingke chini onek time ke chini direct control of kroi ba jeng buino nirbor khaimani ba jeng tentative date henai jeng fix khaimani ingke 14/7/2024 but Sakhulaikha ingke tabuk u date on no engnai 14/7/2024 ingke next reschedule date oro sanani muchungo admit card Kwtal issue khaijakla kecam admit card bain ongnai tau porjento je admit card rok thik khaina ni tongko songsudon ong yakho age chung time ro pro o khai slap ya abo hai rok bakabang ma tongko narok abo tawana di narok ulok qualifying ka chung abo thik khai manano osubida kroi tau je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card o jemon ST ni jaga ST ang yawa UR suika jenti prasarok bacheng last moment kena porika inke tini se print kare woi nayo inke nukjak ka o bull se play inke aborok correction ni bagai chini tani request rok ke bang ma payo tau apa tato joto correction kaina ni inke onek time taisan nang pinai asip time karoi ka bachini yago jeng admit card rok tai correction kaya je tau tong mani hai no abo hai no jeng consider kaina to admit card Kwtal issue ungjakla tai narok Simon narok ni porika center ba आगे जे notify ang mani aro no ungnai timing ba eki time no ungnai 14 tariko eki jaga eki time admit Kwtal ba narok noro jakla tai आगे ni notification hai no porika MCQ system no ungnai kintu jeng kaisa Kwtal introduce kaika taisa transparency ni bagai jeng OMR sheet introduce kai kan narok ni answer inke OMR sheet to jeng nanai age inke question no direct tik kai taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoi on no competitive exams rok jeng nukka bank rok SSC net SLET rok bibinno je porikha rok pan tabu abo OMR sheet to now inke jeng OMR sheet introduce kai ka question rok la age ni system hai no syllabus kuno change ingya आगे जे syllabus notified ng mani abohay no tai chini exota question je tong mani abohay no exota question no ngai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsan ni muchungo chini borok rok first time jara OMR sheet by porikharan ni thangnai rok norok abo kisa OMR sheet by bahai ke abo khai marking rok khai abo narok kisa naidi YouTube rok betong OMR sheet to marking khai na ningke by roll number rok khai by answer rok marking khai narok practice khai nai mano abo jeng bem ne instruction chini website do upload khai nai narok model OMR sheet jeng upload khai by ke narok roll number ba answers rok narok renai abo jeng website do renai tai kaisa ro clear khai na ni muchungo chini jara written pass angai interview ni bagai
abo jara select ang nairo personality test ni bagay borok ingke jeng age 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% se kainai jeng Supreme Court ni order tong ingke a order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slide kabang reya jeng 15 marks yaitu written exo marks tabuk interview ingke 15 marks ni ungnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ja tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng chesta kainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage kayai no jeng kainai tai tabuk je mistake kotor je abo repeat ungyat tei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono jeng ton nai tai yang ton ya oro strong room kaisa ono jeng ton nai omborok no satai nerok just singnan hirok tai tongke interview aboki tabuk ni o subject uni bagai shimi dek nai na buskani agriculture ro obahero abo boda tabuk ingke jeng oboni bagai jaitu Supreme Court ni order setongo 15% ni besi manglak ingke asa kayo onno joto exams strong ni abohai tang ni simi je exams unai ro asa kayo jeng abohai no kainai karon ingke abohai judi kaya ke interview marks jeng kabang reke uloke challenge kaya ko do thangke chin interview ro batil pan kai mano aponi bagai jeng prothom no sotorko ngai just 15% marks jeng question nangka ki ABCD da ngai awai system da abo MCQ no again ni hai charta choice nai ABCD choice abo MCQ again ni system hai nai answer simi se jeng OMRC to na ya sate ke semua kuno ka ne bansas ko question ba likin ka answer lik te wi se ka abo ne je det ka abo boda hai te se den sen sungai na question answer te se opong na ya ba hai tabuk question taisa lik ang kele chini chakri si tonglak kai 13-14 bosor chakri tongko single retired person ya chini chakri ke kemana nile ching bumuchungla ingke asa kayo jeng complete secrecy maintain kayo no age ni mistakes rok boro buleng ka bahai ke ongkor ka boro repeat ang yate no jeng chai tong nai asa kayo tayang lak